Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Pan lo. Ini ready banyak bawang gitu. Ki noyalam bagi dekat jangka New Trap Integrated Territorial Organization Mauring Kenang Circle hak arpu atrik nok para arjar arpu ar kila hiar jurib ya kajing sneo joko surok nadu Mauring Kenang syaksi pendeng nang tadi ke surok ha jarod ha menriang bat ha nong hali kibala sneo hodo katata bat kibala pensuasat ya ki pajba nong lek nong wan ha kakit kaba bat ha kara karong. Hakabidi bakani keseng hapo kecinggalam yung presiden ubah Gary S. Merbo paruskat tri ubah Balasyam ke Nonglan kilalek pun sengawi gani kejing jung kipat ba hau executive engineer juga tenat PWD Roads National Highway Shillong bypass ban maramat bat penshna penpha ya kini gisurok kibla kata hadu kata ta ya kipat ba nong shong bat kham tam ya kinong pang bat kinong rap. Yang itu Mauring Circle hadir melawan kedua di National Highway Bypass Division Shillong mengayo Bishay mengayo surah sependang jarak nahali keter dengan kalian cuma UBS setiap bulan Bishay bagi surah sependang dengan bahwa di PMGSY karena kalian ini yang selit dia tunggu hak ni kismi banwan banyo ke Bishay lor ke surah. Apa ini part kesurok boleh dibuat mahli dan ini ulah pun saya berkenai kesurok kadang simti dekat office jengu executive engineer Road National Highway Shillong bypass division but ini ulah kular benda halor ketika kesurok kumno suam mantu ni dawa jor maka sarkar kena nak mador apa ini kini kesurok tugas ini kita ini apa dia agak telah kesependang jorot menriang bakanong hali. Kalau ke ini kebususi nomor beli kinong rap kijenjar ki bepang kebusutom habaka surok kema kijenjar benlet kijenjar benwan nomor ba surok kalau kebusnio. Ni nak kalian ke situ mor kerang sakel ni dawa ba kumnu ko sakel ke ben pentre nomor 2 re surok.